maquinona, maquinona. Palmitas, hermanos. Acompáñanos las palmitas, eso, maquinona. Tu cruz cantana cruzpa, Jesucristo kakatisu. Tu cruz cantana cruzpa, Jesucristo kakatisu. Nyukam cikukui kau saidi, baik kamana sakiwansu. Nyukam cikukui kau saidi, baik kamana sakiwansu. Diyos tama ngayon ay ispan, sa ikaw sa'y bigas kati, manasi ikaw sa'y mata, ang Diyos bisok sisiwan ka. Diyos tama ngayon ay ispan, sa ikaw sa'y bigas kati, sa'y mata ko sikulis pa, ang Diyos pangyapi katiso. Kausansu Jesus, Kausansu Mamita María. Cantamos. Kuna ka Diyos tamanyas pa, sinci takatisu. Kuna ka Diyos tamanyas pa, sinci takatisu. Kay pagsapikaw sa kubi, sa ikaw sa'y siyang kami. Kay pagsapikaw sa kubi, sa ikaw sa'y siyang kami. Sama na yung lalis pa, sa ikaw sa'y bigas kati, manas ikaw sa'y mata, ang Diyos besok sisiwal ka. Diyos tama na yung lalis pa, sa ikaw sa'y bigas kati, sa'y mata ko sikulis pa, ang Diyos pangyapi katiso. Así es, mis queridos hermanos, sigamos adelante como cristianos católicos. No solamente seamos cristiano calientabancas, no. Participemos, estemos activos en la comunidad, en la iglesia, en la parroquia, en la pastoral, mis queridos hermanos. ¡Que viva la Iglesia Católica! Diyos ka manayong ispan, sa ikaw sa'y bigas kati, manas ikaw sa'y mata, ang Diyos besok sisiwal ka. Diyos ka manayong ispan, sa ikaw sa'y bigas kati, sa'y mata ko sikulis pa, ang Diyos pangyapi katiso. Dios te pague, mis queridos hermanos. Dios les pague, si Dios lo permite, hasta una nueva oportunidad.